कुकी सिंगना युम मई थाखिबा थौदोक अदु इंडियन आर्मी गे अचौबा सिक्योरिटी गे असोइबनी हाइना नेशनल पीपल्स वुमेन फ्रंटना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे कुकी इलीगल इमिग्रेंट खक नतना अचान मेराई नाइदिबा सेंट्रल फोर्स सिंगी मथकता परा तंबीबा मतम ओइरे हाइना आरपीआई अथावाले गी नेशनल सेक्रेटरी महेशो थाउनाउजमना फोंदोखरे अमसुंग इंग्लैंड नमदी अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल संख्रे खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिदबसिंग तरामना ओक्सरी होजि फाबगी मरुबा पाव संदोकना पिजरी ngarang kanto sabalda maitai gi yum kaya kuki singna mai thakiba thodok adu Indian Army gi achauba security labs ni thodok asi tarai yengba yaroi haina National People's Women Front NPWF na condemn torakle hiramasiga mari leinana ngasi Manipur khida pangthukiba pawgi mifam amada NPWF ki president Nonibala sapam na hai Indian Army leina makhoi gi naton sumang maktada kuki singna maitai singi yum mai thakiba haibasi Indian Army mathau ningthijana tawdre takpani manung hanjinba security ningthijana leitaba mafam amada yum mai thabani hairagadi kadaino haibabu ngarang kuki singna maitai gi yum mai thariba asidi nungthil pobopta army leina chathakibani mamang maktada unlawful eba thabak tawriba miyoi sing adu tan khaigadra hairaga yum mai chakpa kannaba changlakpa maitai singda onsinduna phuba saiba amade tiar gas kapkhiba adu army gi hakchinba thawongni haikhi mana makha tarduna lising ani kungo homdoi gi me kunga mapanda kuki singna laima khong singmangda maitai singa yum mai thaba haurakhiba matamdasu Indian Army na kanma ngamnaroi nakoi na yum thadolaga chen khro haina hairakhibasu laikhrabani asigumba laibak thiba thodok asi makhatana thoktana ba hojik kanto sabalda leireba army gi barricade point asi meter sa malaima khonglomda kakhalaga state force singa punna thamna ba home minister da taksilagani haikhi security forces laina yum kaya ama kuki macha mayam ama kumdara aga mai thagi badu kari lapses no haba social media da mi puna mangna unare moina kumdara aga yum mai thai haba su ure una kuki macha sing du budi tandraga khoi gi praja sing do onsal laga tanba aduga micham angang amasu phuraga e nai tadana akhoi ujare aduga nupi myam amasu sokpa pendaba kholaw mayam dugi pendaba marak sidai sida khoina nungaite condemn tawjari khoi sengarang nungdang spot today da mantop yumpham da laiba relief camp da chatana mi myam du unazarure adudai da coordinator RK Sanal ga unazari sanal na phongdorak pada mi gi date 3 dagi kaimta tawdana kuki singa army gi camp da kuki ga moi ga phaminara ga wari si saraga noi kaisu tawroi pochai hondokanu adum laiminau hai aduga date 29 da mai thaba horakane hai mai thaba horakpa sidai sida army singduna kumdara aga akoi noi kanba ngamaroi noi chelo haibane haibasi mayam nungai na thamai madudai du da laiba army singsi pukhapigro 100 meters mu mathakta aduga adugi mafam tudai du state forces thambiu haibasima khoida thamai sigi se khoi national people's women front ki taraf tagi home minister unaraga khoi sigi wapam se thamjarani कुकी इलीगल इमिग्रेंट खक नतना असान मिराई नाइदिबा सेंट्रल फोर्स सिंगी मथकता परा तंबीबा मतम ओइरे हाइना आरपीआई अथावाली गी नेशनल सेक्रेटरी महेशो थाउनाउजमना फोंदुरक्ले वाफम असि ngarang इम्फाल वेस्ट की कांटो साबल दलेबा मैतै गे युम तरु कुकी सिंगना मै थादुना अमांगा ता थोगन किबा थौदोक यंगसिनबगी खोंगचत ता फोंदोखिबने ngasiगी यंगसिन खोंगचत अदुदा महेशोना लोकसभा की MP बिमोल अकोइजमना ngarang कांटो साबल द चतुना मफम असिदा तारिबा सेंट्रल फोर्स की मकोक थोमो ऑफिशियल सिंग उनगे हाइबदा थवाई सादबा अमदे ngasi RPI अथवाले गी लुसिंगबा ओदिबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामदास अथवाले का मोबाइल फोन दा वारी साव हाइबदा लाइथोकपा असिमा उसितबनी हाइना लवी अटोप स्टेट की MP नत्रगन MLA अमा लाकपददी मणिपुर की MP दा उलिबा थवंग असिमक तौरमलोय मसिमक मणिपुर मियाबु उसितबनी माना मखा तारादुना पॉलिटिकल पार्टी सिंगी खेनबा थमदना असान मेराई नाइबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग असिगी मथकता परा तंबी हौदबा थोकलबदी तुंगलम चट्टा साउना अकाइबा लाकनी कुकी सिंगना रेडी चसिनरगा त्रानिपान सुबा पंजाब रेजिमेंट की ममामुक्तदा मैते के युम मई थाहनबा लाइबक थिबने मसागी मयुम मई साकबा हौरे कनबियु हाइना वाकलुबा मैते सिंगदा ओनसिनदुना टियर गैस सेल अमदि स्मोक बॉम्ब कापसिनदुना अशोक अपन नंगनखिबा थौदोक्ता चेनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग चेराक पिगदबनी हाइखे
ngarang thongdok sida mu rally chasanaraga tawbasida akoina khwai nuwaijadabadi akoi yumgi yumbu singna maiku kare ko yum mai thado re ko haibase makoi da khange ado khangbasida kanara complain tawgani akoi bu ngakpi ni lakliba forces myam sida complain tawgada ba aduda yum sigi ek meter yam nakna haitare mitna uba nung langabo yaw mafam haitare 18 Punjab regiment gi mi shu sida leire moi gi forces si su leire leina akoi na kai usanada gai mai thabadu kange di haidraga somda mai tharen complain tawjari ba mioi singda caption dana gi makoi bu tan khaidana tawbase tasengna makoi leibe mathau tadre sida party gi vice amta leite political party tawnaba matam nate hujikti akoi di thabak mayam punjela thabak tawbaduni ngarang akoi honorable MP Oza Bimol ngarang lae mahakna laksari do mayam gi damta lai lakpasida kamai taw yam nungai tabadi karino haim tamda honorable MP has a protocol yam chawrab jani adam chawba honorable MP yam la akanda mahakna captain thol on natraga makoi in charge soro wari sanagi haibada kanam tholak tagai makoi sipoi kharana wari sanalaga thamal laga thamgi ba haibse yam usitaba amne akoi gi prajada usitaba ne lawjage yam nungai taba haitare atopa state ki MP yam la amo natraga minister am la ame hairaseba adu taragadi makoi di ekta sabdhan legi doineba adu koi Manipur gi MP yam la e hairaga wari sanage hairakanda makoi na ngai laga thamal laga thamaga sipoi khara wari sanalaga thadura pa haibse seseng na koi Manipur se makoi usitre na takpani ida political party adu ada taw matam nate aduna makoi usitre takpasi akoi chap chaba akoi answer back ama taw mathau tai ngarang kanto sabal da meite gi yum taruk mai thabad hak thengina yaukiba kuki naha singi betio social media da paksana sandorak de betio sida naha singasna makuta petrol puduna army ke mamang magda cn mada security na pamdaba thokdok thok number section tharang lokotpa mami tade asiguma thawong kaya asna security da miyamna thajaraktabagi asaba maram ohele haire amaramda police ki pauda ngarangi mai thabada sienaba miyoi ani fare hairi miyoi ani adudi laimakong area protection committee ge chairman su oiba henjang khunge sip kamang lobhum sahi humfugamanga amasung pagin hangsing sahi kuntrani haire kanto sabalda maitai ge yum taruk mai thado khiba than khiba manungda sinaraga thawaina thahan khibagi singnaba lai haina langthabal kendrada mirep oina thoknaba thorang toriba akoizam priyo batana paumisingda phongrokre wafamasi priyo batana ngarang yum mai thakraba yum taruki phibam yengsinba amade yumbu singa unaba sarpada phongdokhibane priyo batana khurkhulge mantop yumpham relief kemta lairiba singsu unaki kongsat aduga mari leinana priyo batana makha takhibada ngarang yum mai tharamniba mafamasi Indian Army gi battalion amage headquarter bakak natana army gi bunker kya su leire kuke singna yum mai tharakpada army singna karisu haidaba yumbu singna mayum kanjage haibadana phuba amade tiar gas caption ba aduna thodok adu sinaraga thowan kibani haiba takle army na misa miyam da usitri ba leiriba lengak asi sonman bagini haike yam conspiracy manba thogdok amane na aigi mota dei masi thamning yamna simba chillanga tawba kaino ne na aigi wakhanadi sumaina ne lawjaraga ni sengna dum haira la iba mafam asi asuki matik security zone high zone jaga amadagi laga power ga la mafam da ngasagi yam nangna leba distance around 100 meter 200 meter gi distance da sumaina yum ma mai chawna thaba ngamba haibase masi tarai ba thabakti no natte kana gum khagi khujin tharang de no mai yaw ne haina haigani sengna habda government sin matik chada badagi ne na di khanjai lamdam asida leiriba phurup kanglo khudimaki phawna lol oiriba Manipuri maitai lon chakhunaba honaduna lakpagi saruk amu oina wakhalol manaba apunba kanglaipa wama na leptana pangthoktuna lakpugumna ima lolda sereng iba sangdamnaba pangtholagani haina wama gi president marangthem naukhumba maitai na phongdurakle August kun lising machampan maudragani thoida Manipuri lon na India gi nipan suba schedule da chankiba nimit Manipuri lon gi nimita laning tho sanamahi temple board ta sereng sangdamnabagi tharam asi pangthokani haire hingkhasi aikoi erepa ki damak haibasida yumpham oraga naha ahal khaktana kanglu furup naidana saruk yabiyo haina mahakna phongdokhi saireng sing asi pareng kundagina kuntra fabugi manungda lonyan yauduna ibirakadabani aiba saireng sing August manga fabuda wahengbam lekaida leiba pandam pausigi office da natragana WhatsApp number 7005380274 natragana 98561929
90 da yohonbiraku changdamnaba sida ahanba makok mathang taraba singda selgi mana lising ahum lising ani amasung lising ama pibaga loinana saideng thajilaktuna saruk yariba singdasu puning thogotkani lakadaba academic session lising ani kunga taretagi lonyan yaudana mahairu singda value education pinaba ima londa larik phanghanaba sem sari malemge furup khudimak masage lol saukhat handaba yadabana manipur ge su haurak leba mirolna mama leba ponung sijanaba tharam asileptana pakhatpane LSTB da August kun imalol gi nimit pangthokudaba tharam asida wakoklon hilen thilen amai lon pukok puyagi anisuba khunam miyam da phangangani haike Hausi Maliam de Leva Furukang Mukoi Masa Masagi Furuk to Kanzanabu Honaba, the Masagi loan Mayek Sakon Punazabada, Hausi Awang of Kite Way, Hosi Leva Manipur, Toy, Yang Asina Marumarga, Koi Furuk Consider Yadaba, Yellow missing Kandabayadaba, Matama, Laxalapa, Asina Marumarga, and the Missy Leva, Yellow missing Kudimaki, Naharan Sina Mamaleva, Sinabagi, and the Maria Mamaleva Pukanzaning Bagi, Apun Bagi Pangas, Haganabagi, Adum Hiram Kayada, Wamana, Hogi Seka, Sanselapatigi, Hatzali, Sahi, Sidegate, Kare Hena, Kumang Yangsina, Kumang Jackson, Sanction Nabakoi, Hunazabagi, Toran, okay, Sam Sabalizare. Hairok the Tokpa, Hingsagi Weba Togdo Watoka Dagi, Ngak Toknaba Amati, Sakot Pa Hairok Ama Winaba Pandam Galwina, Hairok the Ladybug Club Kayana Punsinduna, Semkeba Hairok Apunba Club K, Ahum Suba Foundation Day, Hairok Part 2, Umang Laikol Community Hall Pangtokre, Drug Abuse and Trafficking, Hyber Timda, Mahiro Sing Weba Painting Competition, Amagalwina Pangtokeba, Foundation Day Gi, Toramaduda, Lisingani Kungo Humdoigi, May Ahum Degi Horokiba, Kangluki Irang Sida, Laikidraba Ato Wato Bisingi, Punamaki Mapam minute ani tuminna leptuna awaba phongdoke painting competition da mako mathang taraba mahiru sing hairo khungi oina makok thonglaba mahiru sing da mana mathum sing su yantoke loinena hairo apun club ke thomi sing amasung thobal district ta e paugi thabak toriba kaya da asam khudol sing tamduna puning su thagot ke MLA TS Rades samna hairo apun club na hairo Kunkak Natana, Lebak Asigi Asaba, Todo Watokia, the Saruk Yaki Babu, Apian Mafongdoke, Hairok Apun Maklabki, Lazariba, Tauna, Pasi, Amadika Topungamsi, Haiba, Wakalolasi, Hiena Mato, Hapsi, Idam the Masibu, Kunai Asibu, Mangzil Tana Bukonabada, Saruk Yasi, Haiki. Hairok Apun Maklabki, Tim when Bibiba, Courage, Amadi, Sacrifice, Katopa, Madikona, Ibasiama, Sang the Vayado, Magulamani. Mayami Seva Doniba, Samazo Kanba, Samaza Wala, Kanakano, Kayoma, Wara Matamna, Maduri, Matin, Mukanda, Yapun Bakla. Okram Sagagi Apokpa Trustna Sindana Pangtupa Kunithoi Suba, Lamnam Asigi Amadi, Okram Sagagi Meritorious Student Mana Pibigi Tharam, Manipur Press Club the Pangtokre, Tharam Aduda Class 10 Amasung Class 12 ta, Makomatang Tarava, Mahiroi Kak Natana, Tongan Tunganba, Masanada, Medal Laura Krabas Hanoi Sing the Su, Manamatum Sing PK, Tharam Saruk Amu Oino, Okram Sagagi, Sotaraba, Ahal Orebi Ningol, Okram Sagagi, Quaidigi Ahal Oreba. Piba Amasung Ningol, Sagaya Sigi Apabi, Mama Amasung, Quadambal Kaitilda, Pambi, Quaidigi Ahal Oribida, Mana Pidana Puning Tawad K. Taramasiga Mari Lenena, Okram Sagai Apok Patraski, Secretary, Okram Mangina, Lising Ani Degi, Okram Sagai Apok Patras, Asi Haudopaga Luinana, Lamda Masigi Amadi, Sagaya Sigi Sana Konaba Amadi, Mahigi Lamda, Mako Matang Taba, Musingda, Mana Matum Sing Pinaba, Warab Lokibagi Matung Ina Sahi Kudingi, Mana Matum Bibigi Taram Pangtuna Lakpani. Ngasi pangthuliba tharam asida tongan ba lamge miyoi kunthada mana pi ki haiki ki oina ko ima ka thenda phammi bi adi ima ka then thogalumna adi moina recommend robani khwadi ahlorba nupi adi resa bender na tadia de resa bender sida sei khuding ona lupa lisumanga ga khudom poramga tamaga mai tawna sathachare Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY gi matangda Lomi Singda scheme asina kanaba piriba asi Lomi Singna Mato Karamna Kudong Sabal Launabagi matangda Wakal Taminaba Tharam Ama Kumbi Kendri Wangun Lauda Kunda Pangtokre Kumbi Kendra Progressive Farmer Association Sinduna Agriculture Department ki scheme masige Nodal Officer Marang Tem Git Chandra Yauna Pangtokiba Tharam Aduda Kumbi Assembly Constituency gi Tongan Bama Fam Singdi Lakpa Lomi Mayam the scheme masigi matangda Nodal Officer
agriculture laumi singda scheme asi matau karamna phanghanna bo honagani haibana singbagi matangda wangangki department ki lawai kaidagi laumi singda phauda sainana ba micronutrients singsu saruk yakheba laumi sing lemna yanthoki thoramada saruk yakhibi laumi nupi amana agriculture department na handa kumbi kendragi wangun nawda khong sabal gi laumi singda urea har piriba asi yamdabana laumi ayambadi urea har phangnadaba kaya yaure hawjiksu laumi mayam urea har phangdabagi awab mayok nari urea har asi athuba matamda pibiyu laumi khudimaki mathau tabase sang khudimak loina leire aduna agriculture director na handak laumi singi damakta lakadaba urea har sing asi tasenga lau ujariba laumi khudimakta phanganbada department ta mateng pangjak ba oina wangu nawda khong sabul gi mera paibi singsu asobo thaudang laujage haiki sahi ahumgi pithoktana leiriba compensation pithopuyu maite singna masa masa gi lauphamda ngasi sangba yadana leiriba lauphamda changhalu haibana singba kholaw kyasu lauki laumi mayam akhoi je har gi damakta awabagi ko leire adun har si athuba matamda pbu maira paibi akoina wangu nawda khong ko saban akoina ne maira paibi makoina ko har si jendagani jari makaidi chakana athubada har si pbu akoi har gi damakta awab oire laumi akhoi se matam sangna manipur home guard ki tongan ba battalion singda thabak taramba housing na thabak tegi pothara ba home guard personnel singda manipur home guard welfare scheme gi senpham yantopagi tharam luwang samam da leba manipur home guard employees welfare association gi office da pangthokre tharam adu da association gi president yanglem mangi association asigi vice president prabhabati tongan ba home guard battalion gi commander singna saruk yakhe manipur home guard employees welfare association gi president yanglem mangina Manipur home guard oina thabak toramba masage sei humpu suraba thabak tigi potharaba singda scheme be senpham sing asi yanthokpani scheme masi sahi amada anirak yanthokpani ngasi yanthokliba asina ahanba phase ki oina yanthokpani mahana makhatana Manipur rule of law asi kadai da leibage haibadu thiduna lairi Brexit Bharat ta home guard amasung masiga manaba thaka thabak toriba sing yahon biyo pung kungamari thabak toriba home guard singi ration money DA pithok pibaga luinina home guard ki tongan ba commandant general ama thambina balenga ka thamki wafam sing adu thabak to onthok pidrabadi sidri fawa chara hienduna khongjang sangsin ba yauna tongan ba khongjang sing sangsin ba thorang leire phongdokhi Manipur ki High Court na tarba rai Supreme Court na tarba rai bawa hauji pawa thabak do onthok pi hai ba do onthok pi de judiciary bu ikai kumnan jininge ba rule of law chapter leibang ne hairagadi judiciary na tarba rai di ikai kumna je ba ulan jininge maramadna honorable chief minister hauji ko riba honorable chief minister hauji ko riba honorable home minister da aikogi grievance aikogi awaba nungaitaba khudong chadba se mayam se wari amutang di paudam jagena aikoina 2 times we have requested to grant appointment chithi ji anirak akoi pire hoji pau hairakte Khunai asigi hojiki mirol na aikogi ipa ipu singe thauna lingje lauduna thabak toba yamna maru oi haina Universal Mothers Organization ge president Marangthem Sorojani na ngasi Universal Mothers Organization UMO na sundna human right ka mari leinaba tongan mahiram singda thodok hindokpa singthaningai oiba thabak pangthokpagi damakta World Human Rights Protection Organization na honorary doctorate brand award phanglakraba miyoi maribo ikai khumnabu utuna ikai khumnabu utpigi tharamda haikre miyoi mari adu Universal Mothers Organization UMO ge President Marangthem Sorojani World Human Rights Protection Organization Manipur State ki President Salam Memsa Laima State ke Secretary Naurem Jiban amasung organization asigi Imphal East District ke President Raisam Aruna Laimane President Marangthem Sorojani na aikoi hojik hanagumna isam samna leiba maira paibi oiba yadre thabak khudimak niyom sumna puksel sengna thabak toba mathau tai photobasi picture basu ipai puge thamna lingje lauduna thabak togudabani maira pabi orabasu sangtai naba yadaba adudi court ta chatpa mathau tai phongdokhe aikoi di leibak si ne pi si ato phulsinga manajaba alna phali phije kani chacha ge adu ma chi di mapuro da leira ni pi singa matu leira mata leira ni pa singa tawle iba amu pasinche nupi loram iba imung ani thugai ro umung thugai mayam che aikoi UMO yo ye ba phali tara kang ne yaw na mara mo kala masi bu chon thola mo hana ba che aikoi di sik di aikoi thongi sing thoburo sing tu masi ko kan na te thena ko chena bom chani
machine not taba taragadi aikogi leibakhe lekha tanina nipa haiba phurche loina makha tanina leibakhe bukan bina nipa le horo KCP People's War Group के Secretary Central Media Coordinator Lenin Maitai के Serol Amada Hau की वाले सिंगनी कुन्ग मंगा के April थादा MSP DCL के हानगी Managing Director अमदे Executive Director Hizam Santi Kumana थबक पी हापी गनी हाइदुना यामलब सेंफम लौखरे अमदे लेपाक मियाम के याइफनबा थादरकपा सेंफम नतबा पाम्बैसिन दुना लनाई सायन गायन नखरे हाइबगी वाकत लाखे मसिगी मतुंग लुबना हंजिन हंजिन कयारक वखल तामिन ननबा खंगहंदुना लाखी अदुबो लुबका वखल तामिनबगी महुता लुबके मायुक्ता थबक तौदुना येगनब सिंगदा लुबके कदर सिंग फाहनबा अतमना लुबके लुसिंगब सिंग येगनबगी मकुता ताहनबा थौंग सिंदुना लाकली हाइरे थौंग असिमक लुबना लुमना लौबगा लोइनना माकी मथक्ता मियेंग संगले हाइरे हौजिक पाउगे मरतना तेन ब्रेक अमा लौमिनसे होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल बिग अनाउंसमेंट आकाश मणिपुर चैप्टर की ट्यूशन फी हंदक चही की ओइना 100% वाइफ तौजरगनी अकुप मरोगिदमक मखाद पिजरिबा टेलीफोन नंबर असिदगी खंगबिबा यागनी नत्रगा अखोगी कैंपस ऑफिस ता लेगबिरकलगा अकुप मरोल खंगबिबा यागनी लोइनना एक्सपीरियंस लेरबा फैकल्टीज सिंगना क्लास तौबसु होख्रे मतमगी नुंगसी नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक की तुंगदा मखा ताबा पाउदा सही खुदिंग लेप्तना पांगथोक्तना लाखपगुमना त्रिपुरादा मणिपुरी साहित्य अमसुंग लाक्लेबा कल्चरबो चौखट हन्नबा होनबदा अचौबा थौदांग मणिपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुराना तखेल लेमा तेंबांग लुपका पुना खुसमदुना सही असिगी ओनसु मणिपुरी कल्चरल फेस्ट 2026 था असिगी तांग कुन तरुकता अगरतलागी सुकान एकेडमी ऑडिटोरियम दा पांगथोक्तना अहल ओरबसिंग अमदे महिरोय कया यावना सकनारबा कयादा तोंगान तुंगांबा एवार्डसिंग लांथोकलगनी हाइरे कल्चरल फेस्टिवल असिगी मरु ओबा सरुक अम ओना त्रिपुरागी वांगमद लैबा मसक नारबा मियोय अमदा सही अनि अनि कानरग पीबा बापुरे तारामनी मेमोरियल नेशनल अवार्ड यावना नाट कल्चर स्पोर्ट्स अमदी एजुकेशन गी लमदा थोदोक हेंडोलब त्रिपुरा मनुंग द लैबा मियो सिंगदा पीबा अखनब अवार्ड क्यासु लांथोकदोरे कल्चरल फेस्टिवल असबु माय पाकनबा पांगथोकपदा मियामना सरुक याबियो हाइदे LPG साक्थोंग गैस करमना सिनगनी अमदी करमना सेक्शन थोरांग लौखटकनी हाइबगी मतंगदा मास अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा सोशल वेलफेयर क्लब अपुनबा मेरापाबी टॉप सिफाई अमसोंग यूथ टॉप सिफाई ना सिंदुना पांगथोखरे टॉप सिफाई मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखेबा थोरम अदुदा ऑल गैस केयर मणिपुर स्टेट के मैनेजर एसएस जॉय प्रकाश मैटेना गैस सिजनबा अमसोंग सेक्शन थोरांग करमना लौखटकनी हाइबगी मतंगदा मियामदा खंगनखे खुदोंग चिबत थोकपा याबदगी नागथोकनी हाइना बर्नर अमदी सिलेंडर सिनदुना डेमोन्स्ट्रेशन चौके अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा अकोइबा लेकाई सिंगदगी मियोय कयाना सरुक याखे निंगोंबम कांगजेबुंग कम्युनिटी हॉल इम्फाल वेस्ट था अहुंगी योगा ट्रेनिंग मपुंग फारकपगे सर्टिफिकेट यंथोपगी थरम अमा पांगथोकरे थरम असि निंगोंबम पतंजलि योगा सेंटर निंगोंबम हरिबोग सिंगया पतंजलि योगा सेंटर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट अमसुंग पतंजलि योगा समिट इम्फाल वेस्ट का पुन्ना खुसमदुना पांगथोकपने थरम अदुदा नामोजम तोंबा एग्जीक्यूटिव एडिटर पांदम केएसआईस गोपेंद्र राइजा प्रभारी भारत स्वाभिमान मणिपुर स्टेट स्वयं यामा प्रेसिडेंट निंगोंबम सांसन निंगथौजम हराउबा कमुंतना सिंगबना प्रेसिडेंट मेंबर सिंग ओना सरुक याखे थोरम अदुदा निंगोंबम पतंजलि योगा सेंटर अमदे निंगोंबम हाइरिबोक सिंगया पतंजलि योगा सेंटर गे योगा सानरोय निफु तरुकता सर्टिफिकेट यंथोखे योगा सानरोय सिंगना योगा डेमोन्स्ट्रेशन मियाम उतखिबगा लोइना मसा मसागी ओइबा टेस्टिमोनियल सिंगसु मियाम दा खंगनखे
लाक्लिबा तांग तरा तरुकता पांगथोकदरिबा कांग सिंगबगी थरमगी मांगोइनना कोनुंगी अकोइबा मफम सिंग लूना नान थमनबा पांदमदा आईडीपी सिंग याउना यामलबा मियामना सोशल सर्विस केम पांगथोकतुना अमोट अकाई सेंगदोखरे सोशल सर्विस अदुदा सरुक याखिबा मियोय अमना हौनरबा तौदना लूबा नानबा पामजबा मियोय सिंग थोरक्तुना ngасigi सोशल सर्विस असि पांगथोकपने मियामना अमोट अकाई सिंग मफम साना साना थंबिदुना लमदम असिबु तरू तनानबा लमदम अमा ओहेलसी फोंगदोखि लू नानबगी कंसेप्ट से मखादा मेजर लैंडमार्क ओइबा जगह जगह से कोई मणिपुर की को सी पुंसलगा अखोइना अंगंबा लेवल दा लू नानबगी कंसेप्ट सागतपनी अल्टीमेट एम हजरगदी मणिपुर सी ख्वाइदगे हैना क्लीनेस्ट ओइबा ख्वाइदगे ना लू नानबा स्टेट अम सेमबगी लानमी मखादा कोई संगंजरपनी सोशल सर्विस अदुदा सरुक याखिबा गोविंदजी ब्रह्म सभा लोसंगे मियोय अमना तांग तरा तरुकता पांगथोकदरिबा कांगी थरमसी लूनाना पांगथोकनबा सोशल सर्विस असि पांगथोकपुने पांगथोकदरिबा कांगी थरमसी अचोब थरम अमनी थरम असि कांगलु फुरुप नाइबा थरम नते ममांग सही गुमना लमदम असिगे कांगलु फुरुप खुदिमकना सरुक याबियो हाइखे लो जत्रा सिददी जगबंधुगी महा मेला है बताया अचौब मेला नहीं मसीदा धर्म जात कुचु अमत खाइदब पोने मसीदा अयाम जात पुनः ममांगसु लेंपीखी लापीखी अदुगुमना हनकसु लेंपीरक्तना असिगुम्बा कुमई से मपुंग फान बिउ दोरसोन तौबिउ आइना गोविंदगी माइदगी निंगसिंगजरी इंग्लैंड अमदी अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल संख्रे ममांगी वर्ल्ड कप की रनर अप फ्रांस का सानरगने मालिम के लेपाक अहुम यूएसए मेक्सिको अमदी कनाडा न यंबु ओजना ममांग थागी तांग तरागा माथोइदगी लेपाक निफुनिपा न ग्रुप तरागा निथोइ ठोकना खाइदोक्तुना स्टेडियम तरागा माथोइदा चथरिबा फीफा वर्ल्ड कप की हौखिबा नोंगाई मतुंग पुंग अनि मखाई ताबदा मियामी स्टेडियम सानकिबा अहुम सुबा क्वार्टर फाइनल मैचता इंग्लैंड न नॉर्वे बु गोल अनि अमदा माइथिबा पिदुना सेमीफाइनल संखिबने इंग्लैंड के गोल अनि अदु जे बेलिंगम ना मैच की अहानबा हाफ की आहपा मिनट अनि अमदी एक्स्ट्रा टाइम की मिनट मौद्रागो हुमदोय सुबा मिनट संखे मैच असिदा माइटी केबा नॉर्वे गे अमतंगारब गोल अदु ए सजदेल दर्प अबना मैच की कुंथा तरुक सुबा मिनट संखिबने अमरोमदा ngasi अयुपुंग तरेट मखाई ताबदा कांसास सिटी स्टेडियम सानिकिबा मरी सुबा अरोई बासन क्वार्टर फाइनल मैच ता अर्जेंटीना ना स्विट्जरलैंड में गोल अहुम अमदा माइटी बपीदुना सेमीफाइनल संखरे अर्जेंटीना के माई पाकेबगी गोल सिंग अदु ए मैक्स एलिस्टर मैच की तरह सुबह जे अल्वारेज ना मैच की एक्स्ट्रा टाइम की मिनट चामगता इंथुई सुबह अमदी एल मार्टिनेज ना चनखे स्विट्जरलैंड के अमतंगारब गोल अदुना डी दोयेना मैच की हुमफुतरे सुबह मिनट संखे मैच असिदा स्विट्जरलैंड के सानरोई बी एम्बालोदा मैच कंडक्ट तौकिबा सेंटर रेफरी ना रेड कार्ड उतुना फील्ड की मपान थोनखे थासी के टांग तरागा मंगागी नोंगाई मतुंग पुंग तराइनथोई मखाई ताबदा डालास स्टेडियम आर्लिंगटन दा सानगदुरिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता ममांगी फीफा वर्ल्ड कप की रनर्स अप अमदी फीफा रैंकिंग के अहानबा फ्रांस अमदी फीफा रैंकिंग अनि सुबह स्पेन गा सानरगने अनि सुबह सेमीफाइनल मैच थासी के टांग तरा तरुक की नोंगाई मतुंग पुंग तरानिथोई मखाई ताबदा अलांटा स्टेडियम दा ममांगी वर्ल्ड कप की चैंपियन अमदी फीफा रैंकिंग अहुम सुबह अर्जेंटीना अमदी फीफा रैंकिंग मरी सुबह इंग्लैंड गा सानगने इंटरनेशनल बॉक्सर डिप लाइसम न लुसिंगना पुबा हौकिबा जुलाई तरागा माथोइदा हरियाणा की चिटेन तोहाना फते हबाटा पांगथोकिबा विराट स्पोर्ट्स प्रमोशन इवेंट दा नॉर्थ ईस्ट की ओइना प्रो बॉक्सर तरेत लक सुबा सरुक याबदा मणिपुर के बॉक्सर अनि गोल्ड मेडल लौरकले एटी के मेंबर टेंसुबम लमयानबा मैथैना होस्ट टीम के बॉक्सर अनुस रोहिलाबो नॉकआउट माई पाक्तुना मणिपुर की मिंगचत पुरपंगमखरे अमसुंग मणिपुर की बॉक्सर यंकुम विकास नसु राजस्थान के बॉक्सर सुबम अमित कुमार बो फर्स्ट राउंड नॉकआउट माइथी बपीखे अराती उरुप फार्मर एसोसिएशन की मेंबर ओइदुना लौमी सिंगिदमक्ता अचौब थौदांग लौरंबा उरुप मयाई लेकाइदा लेबा वाहेंगबम तोंबना मनुंग मतम सादना लेखिदबदा अराप्ती उरुप फार्मर एसोसिएशन ना अवाबा फोंगदोकपगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा अराप्ती उरुप फार्मर एसोसिएशन की थौपुबसिंग मेंबरसिंग अमसुंग लौमीबु नुंगसिजबा मियोसिंग सरुक यादुना लेखिद्रबगी थवाइन ईश्वरगी मफमदा इंगना सिकना लेनबा मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना अवाबा फोंगदोकपगा लोइनना लेखिद्रबगी इमुंग मानुंगी अवाबद सरुक यादुना अंगम सेल की मटेंग सु पांखी हजिर लोइसिलकपदा मरुइबा पाउ अमुक हनाउ
कुकी सिंगना युम मई थाकिबा थौदोक अदु इंडियन आर्मी की असौबा सिक्योरिटी की असोइबनी हाइना नेशन पीपल्स वुमेन फ्रंट ना कन्न यानिंगबा फोंदोखरे कुकी इलीगल इमिग्रेंट खक नतना अचान मेराई नाइरिबा सेंट्रल फोर्स सिंगी मथकता पारा तंबिबा मतम ओइरे हाइना आरपीआई अथवाली की नेशनल सेक्रेटरी मैसो थौनाजमना फोंदोखरे अमसु इंग्लैंड अमदी अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल संख्रे हौजिफाबगी द ISTV संदोक्सब पामतांग अस्वाद टेंशन जरी मियंग ताबिरिबा मयाम पुनम पुसु अमुकना खुरुमजरी